RFC इंडिया इंटरनॅशनल ऑफ रोड मोटरस्पोर्ट चॅलेंज जी चालू असता वार्षिक ती गोंया आसा ताजे अप्रुवल ताणी मागिल्ले ते डिस्कस जाले. आयर्नमॅन 70.3 गोवा हे इव्हेंट फाटी जाल्लो मागीर ताज्या मागीर जावना आशिल्लो आनी आतां दे अगेन वॉन्ट टू कम बॅक टू गोवा. So I think Ironman 70.3 is an international event where people from various parts of the country, world, come here, come to the place the event is held. And तांचे followers, तांचे बाकीचे it's a big event. So ताजे खातीर तांणी परमिशनाक आयिल्ले with their requirements ते डिस्कस जाल्ले आसा, डेलिब्रेट जाल्ले आसा. Sunburn Festival, Goa, they have represented themselves they had asked for a permission and they were asked to present themselves to see what they require and what we need from them. ताजे खातीर ते डिस्कशन जाले. My tourism participation at SATE, Delhi. It was SATE, the South Asia's Travel and Tourism Exchange, the SATE म्हणतात. तो एक टोटल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅटफॉर्म दिता डॉमेस्टिक आणि इंटरनॅशनल बायर्स बेसिकली B2B बिझनेस वाडोवपाक बाकीच्या खातीर. तांचे दिल्ली खातीर जे प्रोपोजल आशिल्लो इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप द स्टॉल अँड नेटवर्क इव्हनिंग्स ते डिस्कस जाले. मागीर इंटरॅश म्हणून गोंया they are proposing a thing. Interash is something where runners from throughout the world come together in one location. Their own circuits are developed and they do it. It's quite a big sizable event. Tiny presentation kare, taje discussion jale. Then there were for eco music festival which has just started in the country. They want to come down to Goa. A different concept which is on sustainable tourism, sustainable development and sagre basically giving you a very clear message on ecology and on environment. ताणी एक फेस्टिवल करपाक ताणी जे घेतला दे हॅड देअर प्रेझेंटेशन डन. हे सगळे चडशे प्रेझेंटेशनाचे डिसिजनां जाल्या. अदर डिसिजन्स इन डिटेल्स हाऊ टू टेक द इव्हेंट्स अहेड, हाऊ टू विच इव्हेंट्स टू पार्टिसिपेट, हाऊ टू टेक थिंग्स अहेड. एव्हरी एम्पावर्ड कमिटी, there is a PR committee, public relation and marketing committee who will decide on the marketing things. There are people on legislation, the Nalsan and taka ek empowered committee asa. Sub committees and main committees discussion zale. And I think today as we take the first, I'm very happy that everybody towards a positive approach, whether it was amcha Ralph D'Souza, amcha Ajit Sukija, other amche Swati Salgaonkar, and the rest of the people from the industry, along with the government and people from the WTCCI, they ashille. I think discussions, deliberations zala. CMan very clear decision dilya. One thing he and we are of one mind. Ki ease of doing business has to be. People who are coming down have to have a single window. We need to create event destinations. ज्या जाग्यार इव्हेंट जाता ते डेस्टिनेशन्स टुरिझमाच्या अंडर घेवचे आणि सिंगल विंडो क्लिअरन्स दिवचे ज्याच्या माध्यमांतल्यान वी आर एबल टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव मोर इव्हेंट्स, मोर फुटफॉल्स अँड वी आर एबल टू क्रिएट अ बेटर टाइप ऑफ स्पेंडर टुरिस्ट कमिंग डाऊन टू गोवा. वी आर लॉट ऑफ थिंग्स हॅव बीन डेलिब्रेटेड टुडे. आयच्या दिसाक जितले जाल्ले आसा तातूंत खुबशे एम्पावर्ड कमिटीजच्या माध्यमांतल्यान फुडें डिस्कशन जातले आणि डिसिजनां जातली. सो आज तुम्ही खंयच्याच याचे परमिशन दिवन आणि फक्त त्यांच्या प्रेझेंटेशन ना प्रेझेंटेशन दिल्यार प्रिन्सिपली सगळ्यांक खंय ओके आसा सगळे ओके केल्ले आसा. एक और दोन जाग्यांचेर कमर्शियल्स इन्वॉल्व तांकां परत टू रिथिंक कॅन कम बॅक म्हणून तांकां सांगिल्लें आसा. सो दे कॅन कम बॅक ऑन दॅट. ऑल इव्हेंट्स वॉट एवर हॅव कम टुडे प्रिन्सिपली हॅव बीन एग्रीड बाय द बोर्ड टू गिव्ह देम परमिशन्स अँड मेक देम ऑपरेशनल. फॉर एक्झाम्पल सनबर्न इव्हेंट हांव क्लियरली सांगिल्लें द गव्हर्नमेंट वील नॉट टेक ओनली EDM. वी नीड द गोवन कल्चर टू बी ऑल्सो शोकेस्ड. आज जेन्ना ते आयले तांणी प्रेझेंटेशनान क्लियरली दाखयल्लें आसा की हांवें तांकां अजून तांकां सांगलां तांचे 3 दिसाचो इव्हेंट आसा तांकां सांगलां जाता जाल्यार 4 दीस कर. एट द सेम टायम वन नॉट द गोवन थीम हॅज टू बी अराउंड द फेस्टिवल. द प्लॅटफॉर्म्स हॅव टू बी whether it's a stage dedicated to Goans or whatever has to be done. That is same thing they have done. Again they will give us more detailing but overall concept they have accepted to what we have had has a tone ki suppose the world comes for a EDM then the Goans also who are able to showcase their talent, whether it is DJs, bands, individual talents like Bondo or whoever, need a platform that they need to see them also. So music for Goan musicians in different flavor get a exposure to the world through these festivals. आणि सिमिलर आम्ही इको ती फेस्टिवलचे परत फेब्रुवारीन प्रपोज जाल्ली आसा ताका आम्ही सेम सांगिल्लें आसा की हियर ऑल्सो वी नीड टू सी दॅट यू नीड टू गिव्ह गोवन म्युझिशियन्स अ प्लॅटफॉर्म. सो बेसिकली द कन्सेप्ट विच आय हॅड मूव्ड अक्रॉस आफ्टर टॉकिंग द चीफ मिनिस्टर वी हॅड पुट इट टुगेदर. आणि आज सनबर्न जेन्ना सुद्धा आपयल्या फॉर द फायल दे हॅड पुट इन फॉर आस्किंग फॉर परमिशन्स. गोवा गव्हर्नमेंट ऑल्सो ऑफ द सेम थिंकिंग की आम्ही जे इव्हेंट करतले आमकां हो प्लॅटफॉर्म दिवपाची गरज आसा. आज they have also come and given. So principally we have okayed Sunburn, principally we have okayed Eco Festival, principally we have okayed the Ironman 70.3 Goa जे जावपाची आसा.
RSC इंडिया इंटरनॅशनल ऑफ रोड मोटरस्पोर्ट चॅलेंज आसा ती ओके केल्ली आसा. साते गोवा टुरिझम पार्टिसिपेशन ते ओके केल्लें आसा. सो हे चडशे इंटरेस्ट हेज ओनली बीन टोल्ड टू कम बॅक बिकॉज दे हॅव कमर्शियल ऑब्लिगेशन्स टू बी which they need from the Goa government. And very important is every event which is being done, whether it is Interesh, which is an international event, or Ironman, which is 70.3, which is an international event. आम्ही गोवा ब्रँडिंग क्लियर मागिल्लें आसा. गोवा टुरिझम ताज्या बरोबर गोवा टुरिझम Ironman 70.3. So Goa tourism starts getting itself placed on a very different platform in terms of branding.